Mwancho muligereri naende karibu ase ensemo yende iyo muroboli siko ya BC kuna butamenje ni ngongoro kwaro ni ototo nyaingiri no muroboli oiga kirari tuko ni goto kwenda isiko ya BC twekaranse siko ya BC twakwana ali arengete isiko ya BC na rero ni gonde negesie kandege gima kumirana no mukansoro mukoro kurwa ensemo ya nakuru na boy kurwa ensemo ya kiumbuga igaso chintemo cha gusi omoske Jackson Moindi Ontegi ndanya gabaga gotoyera bya kigimanga ngaki anyata kaba agagukina gocha na bona igekara isiko gekorabona tarimo kansora abali nabwata bibere bitatu igakora isikoga indanya kabaga gotorera ono murobeli siko yabise munanati gotenje ngongoro kwaro ni ototo nyangiri magaji kamera nigakorukwa Eric Abuga nabo igo Matilda Obaigwa igo kabana intu kuiko mwali mwanju muligere murobeli nigo gochira kirali tukuria Jumamosi kuchaka ensa AM nen gochaka ensa AM wika chinsa ibere na ali asenjera bene kigima nigongo mwaligania umoske Jackson Ontegi elinde tunyara kubato gochaka AM ASM karibu mheshimiwa. Mbia mono osugo mwaligania TV to ya Gatembe nje no mwenye siasa na jaga siasa kwa sababu ya Nakuru tatara ikese siasa litanga kigima nako Jackson to kolega asi to gende ngaro mheshimiwa ega baro nisiko ya bisi siko liao ano to minyoka mono nataka tuchake litangani ekaro mata mali tango chara kwanu chirenga na bronya na kwanu litalia onza jine chirenga wano kwe kwanda iwe kangaki mali tane ngorku Jackson Moindi Ontegi ngorwa asemo ya Keumbu asa korku taraja na ngwire na yore tuwe mwaka 1956 nka changa soma school kwa Burma primary school ekana Burma primary school ngaenda Kanyoro primary school so mechi school bila kwa CPE wakiri ya CPE ekana ruo ngaja soma secondary even no ekana kora ruo ngaja ngalikwa ni company kuna CIS Corporate Services tatara ikabwe sokolikwa bona karo kwarenge omwana karo kwasomete gutira kurwe primary go ikambakora na CPA egento kali nyorete kegima getangani kegimo kunyuranga eso mabwa ongerekie kege karo kwanga moke egento nyote getangani kana ngo mwana mo school ngwa kana ngo mupira na rwa ngo mupira bya sana na ndena abete prefect school kana rwete Burma kana ite Kenyoro kana someto nimbete prefect ya kende standard 6 daraja 7 kana 7 because na yokora matemo ngati go prefect kiagara na watega sio soma kana atiga mana o prefect kana ruo na jida second school kana ko second school form 4 inkaba ango mwaka yo mosiko ajangali kone company korkuna Nairobi ekorku CIS ekorku CIC Corporate Services go korte form 4 iga kabero mwaka mosiko kanyole gas tali muna bona gatoko buta isiko baka tali bona iga kana nyote bero mu Nairobi ngakora egase Nairobi kana ko that company na jinga kore gas no Nyeri gaba transport kama company ya lenge kenyingi tre na gese karo nyorte gas iga karo korte school form 4 mwaka kyo yolenge kana ko school form 4 ya 19 form 4 korte 1979 kanyole gas apan kanyole gas ne bona abeto mwaka ngoyo mebere sko kama kanyole gas 1980 ya na nyote merem inse yo borai bwa yo mo Jomo Kenyatta inse yo borai bwa Jomo Kenyatta kana ba Nairobi ngakora ekunja jitega achende Nairobi 1982 ekanyora Nairobi tati kuwe katusabani sana kaya tu serikali ndende magana siasa mwaka nanda kairana no mwaja kiga seka waida mwaga moibo kare moya chaka emirimo ya kawaida ngaba Nairobi ngaenda transfer nye 1983 kana abanye ngaba one ngaba transfer to Nakuru kare ama transfer to Nakuru
ngasetu Nakuru ne family ane bo aiga ngwe imagine ngano muge kwarenge kara karumonda kole form 4 bado akaswa kona konyore gasio ka ngakie gasia renge ne chibasa ngakimware kwa kanu chibane ne chibasa kana arwa kanwa that time chibasa chaba de falu na aliga tungwa kanwa zirenge 2700 umutienyi na una irobinde chibasa nyo china ari gutumia kwa kana nyomba na kore transport we gasi nanda cha tigarenke ngwa kana one school fees abana bamino bona bona na nyomira ori ngwa to Iwane kwa nyomete utara nyorega kore school gose na nyomete mapema sana kore school era nyomete 1979 ka 79 nungo ende mirimo already ni bwato mukungu na nyomete mapema gara bwato mukungu ngaja Nakuru na kasetro na ili 2700 na chibasi nyingi sana wata chengo isana banga school wana chara sana twagora ndagara nakane nyomba yesu yasi that time ya chibasi nyingi muno echibona gere chibasi ringo urajirenganiga gara ngo jirengani bono chibasi ngakie yoga bono ejira about 50,000 yeah this time ikobona ko monto koli 50,000 bona kana benge 2700 koli sichinga kieche karanda chinde nyomba ko seire ke kwali wakana ko se ngweke je 200 nyomba that time nyomba na wakana 200 bona una wate wai na ndo ule suguma kwa ule ndagara ali obosi transport nero kwaraga ando menyete stress yako banene mono ule biya ule metena ando uisane kitana je shiwaka ne chinge na kuruga bone karo gendete emireme yiga no chetu kwirane skuru go so gendete ni je kwirane skuru karande mirimo bono ninje ngane skuru karande gas before ungo chandoro karanje kwirane skuru karana Nakuru nga kore gas ya ne company ane abekusuka ko obe siasa no mbono karanje ko ba siasa ni kanu ngabo musani omoi sana ibone 1992 bona 1992 ona no musani omoi sana kuchaka ga ibimanyerere mbire byoro kare mbibere ngati ga karole merma before treka 1992 bikonya kukongusa ko chiese siasa ya nanje ko ende mikutana ya siasa ya moi mikutana ya moi ngacha garende moi ikabe party ngacha ngamanya moi kana manya moi ikabono ngatenera aba yuti wakano Nakuru district abo Nakuru menyete bono Nakuru menyete olingo korande gasi but nandengo korande siasa ngatena aba yuti ikagara moya gachaka manya matakero ko kwa aba yuti emyaka ya 1992 aba yuti abange bakuligere una ekagolikia abo Muske William Ruto babo Cyrus Chirongo babo Samunyamweya bakarutu njite ko manya wa 92 injiko manyaruta wo no kwenge bone group ya wa 92 na nekere ko form din na roji kire yendo na ke form ya be form din Nakuru State House yona ke 92 yona 80 something woja ni bona tumanye na moi ngacha nkaba youth leader ya Nakuru district no na bona yang Nakuru district bona moi na wale ko dangalia tuwakona garage State House yalia na mo tena kia town yere ona wede ni church ya town ona kama information kia town ni korte ke town yere I remember one year mo skogo kwa Ricky Naru kabeire Ricky ngomo Ricky no musongo baronga be musongo kara jete atakroso patikete nga una jita Nakuru alia tokara mokanyake bono mweshime toko chakira bwese igore aliki no to atigere igore aliki ya tego je matpati ge go so bono kanyara muitaranje na amangana matpati matpati je 92 egere aliki acharia toko moseli ajita Nakuru town ajita ne chama ntanyuri bine ke alkuru ko sabina bona iskol sabina naliko nyora matiba nere agoja ko anjiro bono oja ko bore president ego ika 92 nga so interest go
koligo kansara go sababu wode anyu motarike soko ligo kansara okumira na kwa no morai jinga kiecho muskedane to itijara mwinga kikwali ngai mumira nte setup kiyale agara tuomira nte no muske moi ndujete samo abantu gete barkolani ya Nakuru town waborotich Komoro which is the state house one state house Komoro if it's the state house Komoro gara tuachio auraske kushunete yamo agambole wagichano na ito muno gani ngamade yamali etane ngamade Nakuru na ndengo kwa siasa Nakuru akamanyarago gara manyarago tukaba basani nero bali boli kwa boleti ndia mo peketa meka katakomanya ngoyo ni ngoboli diboli ngamnire libona na oletie na word koleta bakenya amo that time na yari ngomo robono matupati go juja tata gite ngamati ba Kenya basa ko chamo lebe raisu no ne ko amba andanjire mangana apartment ayoda we gijana ona niruse kwa wengine abari ko mo wa ko mo ale gwale mene kwa ngori ngamo lekana mo borti ikaba post kwa salsa lekana amanya bono tokora siasa mikutano imenge kabo musani yo sana ego ika 92 ngabori bo kansara sa guru saba ward sababu ewone to guru saba ne chama ya kan ono wanjina ne chama chia na licha multi party democracy one ya multi party ya chakire wa 92 na ya chakite ase ward na ward Moscow kabero chofre asanyo kabere ward yeyo no mu kansara chofre asanyo yokobori bo chumbe kitutu chache no orda beta chairman ya Nakuru district ya Kano chobur masanyo makana nandi na beta mu kansara the first mu kansara mu kusiko ba Nakuru town nero chagete ekimbona nake manyire mbono muntu kabere najite ninje na onekara naje ko wori wode ya jito ochumbe Nakuru town asanya ajitaka cha kuboli bo chumbe bo akaboli ochumbe Nakuru town ngakiye kara arengoe that ward buno mu kansara ajikubuli buchumbe anjinga ajikubuli bu kansara ward iyo yaraga very big ese bunge yeye mabone Nakuru town Nakuru consultate ko banwe north and west ngakiyo nya Nakuru town traba kanu ebe chi bunge ibere ibe chi bunge ibere onaga nabolia do Nakuru emyaka 5 egere bona bantu banka ininyare barchache ke ward bagatwara bagantaka yarangoja na karaba igure nga kwa chori rwali na aria nande ngoja na rengatia na kora rambi samkwira abana shukuru jikanisa ndo goteba ngarse tukoja araria usi uboneka ejibone 1997 ibone 97 ewodi kuruke ward yarenke umbone erisatu yarenge bone ere birongo ekabake ombu ekaba ibeno iyo yarenge bunge egwode ya majigage bagana borti yarenge gode ya ande ngocha ene yareba richache ngachoro before ntaracha yareba richache najite ngagenda ngakora certificate ko Jomo Kenyatta ke ya Jomo Kenyatta wa agriculture apo pado koro mo kansara ndo mo kansara na arwa na marago waiga ngasoma iga inganya gakora matemo nganyore certificate ona ko form 4 nganyore certificate na nda ya bono certificate no a diploma kana nyore certificate iyo inanya kote sengencho kia vedna tokoja kwa ndo mutume pinda pesa certificate era takeru ko kono oga ega video bange mapema ngatiyo wana mapema ngakora that certificate akore ko Jomo Kenyatta Nakuru plunge but graduation ne gara vete tuwajide Nairobi the main campus nganyora that certificate oyibona ole mwaka ki karen korete the certificate gere bono before 202 maya 202 etara jo ikabana 202 kana korete kana cha wono kusina nabo omo kansala emyaka 5 1997 2092 baka 202 na greka 202 I'm trying to choru and tincho already
tuo bado bono na beti galete wode ye na beti na era na bado bono tuo entukia galete na jiko chorwa for the people na riachete na ai bado no tigalete kanu njitinde for the people na ringin kan arab tore na mai ga kacinga kiti kwa ngoma kansara aga njito chorwa 27 ni tinchori na kanu yanjori na KSC jamiri aringe yanyona bona jide ngarua kana chiko nyora na kanu ya beire ari musimo nya chabwa tchingu kenge gate KSC Kenya Social Congress Kenya Social Congress bona ya uchire ne wave ya 40 people ngachikonda nomination nga akikusiku nomination ya 40 people bo ya 40 people ekana ki 40 people ngagenda pati nga ngachikotena ngawa ayo antuta na net because of wave ya jite yo mwakoli musikondo okumsaro yanga msara akambwa ine what bona abere what ya mechi wotirenga isatu ekere ambwa ngacha odi megajacha 2005 tena maga kichinga kichikwarenge omo councilor se toda municipality ya kisi ya renge na gusi count council chinga kichigane chia ngorenge ngakimwarenge omondo renge chairman yane agaruko kasaba kijana za chairman that time tu wengibune gavana but gusi council Eriko jatira tuara mea mea nero within the municipality mea kwa municipality lakini chia ya be kwenda na ji municipality chinkem na tawaka tuwatuara nyamache tuwatuara ogembo but gusi council jari ngo abakansa na koru paka na koru basi gusi yagima gisi na nyamira na toko abakansa na 70 mwachole chairman igo chairman ya lenge powerful kubwa mea bono is very powerful wa me kagara bwata bakansara bange na ko ambasa tambi one yenge bone county won chairman seleke county na ndo tali county bone tani die county kekora igo ni gari ko gamba padu paka nyamira igo si yari ko rugusi nyamira ya lenge ubwabo na nduko boito yakini yeye akarugusi county council ya this kusi county council nyamira mba bwate yabo na ne babo town council bona keroka nyamira babwate Power about ma togoruka burabu town council nyamira ya bwata ngisatu neye ya bwata council na wate ya nyamache ogembo tuwara asaka rutabaka ali town council masimba isa town council yoka ya rutuara bakansara una unemea but now wala gutwara mea barutwara chairman iga mea kisi municipality yoka yale gutwara kisi municipality na ya watemea oso mwaka kisemba betemea matuka mange chaki akabemea omoske manyenye na betemea omoske manyenye akabemea omoske Samuel Nyangeso na betemea Nyangeso na bete kare that time wakati ya nalia Nyangesa renge tuwariko masengenye because tuwariko masengenye na lengo motindi sana siasa tuko mane mikutane menge wana wako nuka masengenye ekere ya chiko chabona narua wo tukachaka mangana ODM katoja mtu wa Tanganyika wali bachake to ODM nikisi 2005 ndio mwacha ye jinga kiche referendum ya ndisi na orange wana katwa tuachagete amdo abalia moba chagete ba ODM katwa chaka ngabera member ya ODM tutika bandero kadi mwe kwenye yate 20,000 tuwa kwenye cheka roko bera member yana bera member ya ODM ngabo officials ya ODM kurugusia ikagera toje kumanya na Raila that time okay ukerego ki buna official ya ODM wono ngabe chairman ya Nyarwar Church asa ODM ngabo bake county the one over you shirine warenge county executive delegates county ngabe member etuwarenge njana bichage kerango ngo kimsentora ngana bichage sana ani tokuru Nyarwar Church twensi asaba ODM ODM tuko ikaria tukawa gere constitution ya omonto moya omo lakini ga chance Nyarwar Church tukawa babiri gere tuwa babiri ikachokera bono ngajikumanya musike Raila Odinga akamanya tukamanya na nere because of the party karamanya because of the party
tukagendera bakabona ari musani yone igo bono 2005 karo kwa bote omo chairman ODM gusi yani nini nyari bari chache iga bono ngo bado ngo jitiko enda go ligie birogo binde ko boli chikura bono ekero geran chiko boli kero ODM 2013 ibon chiko na go vision from here to Nairobi ne delegate 2013 na chiko boli ya bono MCA nande bwa Keumbu bono yabaga Nairobi abere isatu yabere birongo yabere Keumbu yabere ibeno ekero na bolia from ODM ticket now umusikondo urugo rw'Nyamache tokurwe grani yakemu akambwa 36 votes abantu bamaze ngorana chikoro ejo lakini abantu ba chikora chiko chenche chikaji akesandi yajenje chikora 36 ejo na akambwa 36 votes nganje no kore Keumbuire kurwe wano siasa yero muliro wono ODM yere chinguru kinikizira ODM yabere iguru mono yabere about 85% in New Zealand. Nga officials ODM goja 2017 na adenga bulikero. Mbuji katika bere bado Keumbu wana ko boli birongo wana yabaga ni wana atokirende birongo esa idea yabona wachire birongo karana na shikoboria ngacha nga step down tije tebaka motwe ngatiga support ye pati kera na takere support ye pati gari pati chikura ngari nganza kolira hello dinga chikura ni Kisirand not in the ward or constituency level tukagendera omwaka itanga 2013 ete chikura musika laira na lero tanga ndikusi chikura chiai ekaraira chikura taiwa mwetu na lindo ngaini wa muna no ngaini una okobo musayansi abantu okobo science tanyora kero na bado kota bado 2007 bado na yaro na taiwa na 2007 na irete ale bale ngina Ruto mangana kaba makongu ensi moja ya yete liberera waje bakarangira ne oyo ndaga murangira Kibaki abakorana seki ensi gaboa kerense hapo 2013 akaira ta ba mo ande tairi 2017 akaira ina chikura bana nginyorete anda kaurwa eje maraga jete ko irole ko irole chikura irole chikura lakini mwaka raira kala chikora akana chikora na chirolwa stira banta abali bana mara otebe tabakora abali sira okorteki no vale bawo chipukati no vale kera mborobana ngabasanza no kabamule akana tajiko land for presidential akatiga ekaratiga libere kabasana lakini sisi njanji te Kenya akana mabasa baya basa korte birandirios wono siasa na riba korte ande sheke bono moske uru siasa na ninga de mai asini ni ekana ite koira ekrowe ke 97 omwaka nyachana nebe ayuri chikura yari barchache aja kanyora asaba ndabo spi ingende patinga akandangeria akande makosa na bete nomination kaniyo tokolega aspo moja nganja tuwakorona jaiga ashingi sana katuwakora alikondangeria ali project chinde ontuma akande ngabani charge echibori chonse chese kande cyara ko chorwa umuchumero tagato kubani charge ngabani jina ariko chora chibori chiskuru chonse pi skuru yedi ka ajuya akarchibesa borwana ngibe cya eto tegano no musara taje basi musara kore de chonse cya ekurwe cya ariko musara bwenso ke cya remete nkano ni naroko okonya abanyali bari ninyo tena once ema epiri alengo eno million ngamugira bisi ya Nairobi asaba rwire barengo abanyali bari bakuwa meto
agante nakio ngamwe stu karansa nere agante ngatende twakane bide we agree nere akana agarike check ngalete check akana enusu milioni inema abantu barengo bakabonye kitali shi kanisa kinyinga agite ariko 200,000 mono chikanisa etare kuba wana is an idea chikanisa chionsi kari mwa approach ri mwa model ni ga nguru support ande bese ya kara tumire tume kivia enda tata ke bokora tata ke tomati bokora tukasikana nere okubana na motebi umaene atara ko anda MCC aba kansala alboe onte bino onte kisingi to onte umaene abande bako oboha na ngo tegera ko bana onte na onte umaene ando wana bare onte gerra okubana ko koraki arko motebi umaene bono yaikire 2017 whatever bado no ule mno chairman wiki amageudia ana 2022 aronga kichikura challenge kwa swete kwa boli chikura 2022 boli chikura ngaja ngaba requested nande ekana ba requested as a community tu alenge bono Jubilee na ODM bone barenge bachire tuwabere Kenya kwanza ekera nabone community omu America na aro chite 2017 tanyara oruka uri mumurone nganya ngaba request ngatiga nga support ya omu America buna na support ya kaira no in 20 akaira bono 2017 I was supporting wakiri ndole nkuru kwa nere akaira abanda support mwe na na tikete nga support mu wakiri oyu akaira kuri birongo urugwari na bono na ku support 20 ikore chia bono abaro 2022 semnyamwa I support him 100%. Oyo wa support 2017 ngakia betana ne kwa support 2020 kana mu support taji gukora wa award ya bande taji de wesa ne kya magani ino akanga taji gukora kene the award is na wakiri ekaranga anga motena I will support somebody na bakakora bakaire ari bana goteba na goteba umana abantu mamanyite I support semnyamwa chikora kaira no MCA siasa yo muntu onyimburiste ngachikumanya kiere no musike moyi moyi na muri siasa na ero mwana siasa sa ya bana to kwera na to kana mutu mukamo kaigo mwanjo murigire to kana mutu mukamo kaigo bedeka mwabire igasato to kwera na tanya ka to kwanda kurwabu esebono musike Jackson moindi ontegi anyarigo achakire ko era sabu yangaki ngayia arusiti siasa abona twiranira kaigo tumago chikorigera ringa bono igani nkiago koraisi koga na ande miroberi yae ya siasa ya kebogema ya kawaida ngakiere na naba konyara kabaga korwa comment yae gosekerangera kiae igoro yeri bereria siasa eliriga na takonya koya gacheka korose kaiga Kenya kubwa mono igoro yobo chole bonne bo mwaka bwechiri bubere na merongo ebere na etano na ebere 2027 igo tosuka uchiara. Download ODBets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Mwanjo muligere karibu na Anderson semwe ya kabire yo murobolisiko ya bisi astogade do kwana ememo na masemo na omo council mukoro kurwa sensemo ya Nakuru ewodi ya ingoro kunga suburb na boigo ewodi ya Keumbu eyibona ya kiteka bagano kaba ibeno ekaba Keumbu na Birongo uyibona ganande bono go gente ole omonya kerogo bwekia mage ODM kurwa ase bunge ya Nyaribali chache omosike Jackson Moindi Ontegi karotwa ndo mutimoko niko twale gukwana igoro ya obo manyibwa bwa siasa gose inspiration ya siasa gose okena kwa siasa sikonya tutabiri ataga tutainga nigasomete siasa kurwa samoi abro to gochakira mwancho boligereri karibu na Anderson Sameiga omweshimwa
gwateba nga osomete siasa ya kurwese moi na ndiko nyatwatigo kuona ngaki kwa mumirete gocha bona bokora tukuniria se jidaika chinga ngaki ogosoma kwa kurwese moi ngaki kwarenge gose ngaki yako inspired mbia mono nande so kwironera kareke okwironera siasa ya moi moi kana soma siasa ya kurwo na nyorete ndibagali sana na wikaraza na moi sama tukamangi egende gitangani soma siasa moi atebete ekere gwa kuri siasa mo asa no muntu tubasa kamogeje ngegende gitangani tobeka siasa senkoro munyese sondi gwensi okogeje umuntu utari munya siasa omuntu nakogejero seka oyo bone tikana mo tene chikura komonere nyaru kubwire ayo bone kumwanja ande moya omatena ni ready okora amaendro amanaye ekere na bete na kuru na rutinga je gocha bono usi yomu wodi ngamero mo kunya chai igare tali munya siasa mo ari ngomo mondo kolega service administrator administrator ringo no chai tali munya siasa lakini nani nya chai nere tabuate nere ngaje kubigurwa sale tata itiogeche muntu tu ari chukina muntu onde wensi era mo mero muntu na mogosana mo kwabira na kuna wantamo jana wate ngente kemo yokubeka no mo kusiamo chai kara ko mo kusiamo tata ke tibantu bagechane ako barangaria yoro ororire muri kuigwana obaikara sinso bagambia paga moigwana ingo rusimo ina rusitia mangana aya ogajo kanyamenta kurwesinya chai kanyamenta kurwesinya chai ekero munya siasa umia tubone tiogeje muntu no wese abo bonsi batayo bona abo bonsi batayo ase bali moyo bona igani ngwere gonyata kabaga ko inspire senjera ya mose bono asa bali moyo bona yo mwaka kurkulaira Amolo Odinga nere tora vira nere matukata ya manga nere mangana siasa yae una raira tabu atikogeje muntu wese no murama no kuri kiora kole nere ono ngajankigere kurwa sali era gandebye siasa tebu atibogeje no muntu basa kogeje muntu kero munya siasa umija no wanja abandonos umuntu no nakogosete sana ay moyeli baga tema gukwana nere okuanga muri gukwana nere turkumo gecha nyoro gecha igoro yaye aja kambunisa boteona bakanando mo bahamo te community baka mo bahamo kera mo abere community mo aberamo na mo kolene muri akanyore ona onusha ya ira gocha nanda bono yole moyo bono ogende wontemna to basa ko jam abantu abo gosera muri ira ora go sairu sana lakini wanta abo tabu atikendi yose senkoro yaye amasakoro aba Kenya moso kuna barai bonsi gochaka Daniel Moyo moske Mwai Kibaki moske Uhuru Kenyatta moske William Ruto ba mo gosaida senjera ba mo gosere lakini ojonyo nando chira ando ba bwata na baro igono na ustegende siasa to basa ko gajamu siasa te bwata kero bonya siasa anchaba ntomusi anchaba kuri gukorama mutebere nyota tatukomanya mutiga lakini ayo mwanche kare kwa mwanjire kare lairo mura dingare wonte bya magana aya no he bake sinya sai kare kwa bero muntu ya sai kwa bero muntu muhabere mwanche oyo kobozere oyo monero yo kobozere okoze na banda wa Kenya ngiro je kwanya ba kartiki ebarama igo ona yo de siasa yikuru abo sabanda bako yo moyo bakabona nero ro kwanya kontena ai siasa kwanya koroiga nande bado no ro bokaralia sekia megikiaye star murai bwekiama na yoro monya kirgo bwekiama ande no turko monere ago te uno muntu okosera mwanje for example ndara kotebia no to ocho mwaka raira ngoliya ngekero kie abro in commission cha ocha mwe commission acha before mama urina mwaka ekero gikuria uraganda gukubona kiogora agatebe ngoro nanka akirigia no yo musko yo umurdi chukura eba baka monero umura iwense namba yem ekere kia aigetari akabugwa igaira na buya no batara igaira nteka agatebe nka nyumbani bono umusko yo uridi chukura ekironyo umurete umurigiri omotebe nchito gambe esereka muno horwa muriti
njirte yembe nyona akiri gukurigia andu kurumanya siasa uri utereko geja nyoro kuruja asinale ndanya ndabonguja serikali eno mbono atali omwako yo chesi ba muraba bakemba joka murono yomo asini bamu wabwatwe agatama yo andasa tamwe mukono mukodo munya siasa bonanji tomeda na akuruwa yo mo borenga mwana ali emitanda na bintu bindi ngo mukana ya utakwira ngora onde en siasa ya agency am over 18 mwede muntu ka over 18 agora siasa na bogumotiro na kingo teberia abantu bamintu uri okubika busi igana isuko ekaruri siasa tago twara obogechiwe enkoro ya okogecho munya siasa osokogecho muntu mino no gutuna inji na gose rwange nona abantu ka bara onkoro propaganda bangure ticket yo ODM abantu barenga abanyakiro ngitimbaga yeti no banyakiro urenga ODM bangure ticket bangure kangane njibone monjite kero onkoro mokore gasiamo njito ngora sikoma na wanja nkagerete sikuwa mbori na ikiraun andibona ndagotego jakabono ujimutwe mwako najita torarigaria kegonga gwetaniko bo munyakero gubwikia mekega kia ODM bono iga nande ngikerio kunyara kabo gushugurikana kero kyo tumaye ko janga turigariri igoro yetaro yomurai bwikia mu ODM iria nyara kabo gocha kagocha kusi torachageraga bono ganga ibito biri kunyara kabo gwebwatira na biro bisika bono muri tengo tebiga nara kabo muriani ganga tini moya wokoba honesty kende yonse okora to wasikuri kende wasikia mu baraka usori ngijintakana abantu abange mbale baruwete sense barikundire kulia abantu ebintu inchebono emyaka mbwata bono na 0.70 ndi mwana no gutokora umaine no kora abantu umaine na ndenje keste bono siasa igwante yone ngingokora jeno banya biasara ebibike the contractor okora kogera nkoragera njiro mundu mbwata abachukuru bono mbwata abana barenge 7 oyo ma approved accident none mbwata amura batatu na waiseke batatu waiseka na ngote na siasa na Kenya ne yitu na abana bango support bale 7 bilio karabia abana babane mwasego I'm sorry abana onsi banyomete siko ande bakanyomusko mbwato mwana onyomere Nyeri enyaroka mbwato mwana onyomire aso rutu apo metro ora mbwato mwana onyomete bokamba mumurone mbwato mumuronde onyomete Meru oyomo kumanya siasa kuna nje mbwato mwana onyomete musungu wana ole pro de pesri kabisa nje bono timbwati kolera mugusi karata ya muga para que kusina mugusi abara to kwambe ke songo osere ekyo gargia nkonyete ande tin mwana na akinire anda vera happy komenyense yejense itete sareka tomenye no marembe esa moya mwari kigima ne ringa siasa bono igamuna ire gusi muno munyakero gobwikia magia ODM na ande no muntu gwatali bagale na nabo manye bali bage siasa bakorunga political elders bantu bali bakonyara ko bagurwe direction ese rongo rwa gusi siasa njiri kigendera tabono iga ase muna mukwa machu kwane gore taro murai bwikia magia ODM gocha gusi muna kiabeta nabo ko manyanga kiabeta gocha chikwana njiri kigenda kukwane gore mugusi ko so kuro ODM go so kotigara ODM go so koro sikia me kinga bintu munebi nkiro nyako kwane gore yenganule tanda yo mugusi na ndengo yo mugusi ta aiwe lakini otako igona bako babona amanyete akarera achita guchukura achaga eta round ko woria abanya abavuase baye gosiregeti ko bona ki ngoso ande serikali ino yebundete ere came to kiss here agamid delegates chensa machetis edisialia wetera edibuti leader yayo kurukuna Simba radi egabana yakisi twarigiti chikura na arigiti chikura butukona mwazo agacha kababuria nona alenge bakamutebia tatokore umaine ekarba mutebia akamutendo anda so serikali hiyo garugurwaga naruko arwaga na robia ko mambi yaye basainie report yibare gusaini mwaruji mbasaineti usaini report yemu amwanjire kurwa mwaka kono maneno chira umupira na nanje umupira
ekara kiri umupira savana itungonya support yale obaire kibesa amatuka amatambe emilioni ya monande lyagira ande lyagitegeka agajane kigabana kiya areta about 3 million tuwa kigabana nere ekere igari ya bori tuna media inwe is one of the media monarchy can you support us one so uraibuense kiara ntubate area itu akabate bina litanga ni enta koneto aba gusigara twara osane ne baswa ino ngekara ino mweka moisaini tajiko teba na moske waziri Matiang'i taisaini agateba andi maito mwakursana the time na baracha banyorote na Matiang'i ando musani Matiang'i sana enda ando mutamanyiti era no era na Matiang'i bakabone barakorete barabasani wano jiro mupira tuwamugerere tuwimukirorete kibasi cy'umupira bakortaje tisiasa gajita mangano ko support yo etimu yitora nanyangite egendekeria asimi endegene gangekia mwako na buri tukuna ga twalingana na etu waziri kanyora tara serikali hiyo akairebo so byonse otebire ngosobara serikali tukumangira ja gotoretera kanyo tombona no PS jingu mango nyakwana chire mnabona mo PS na chalo to amukoro musi wanyora tu amuru PS na kunyale bale amuru mu PS atokonye bwanchire asakuru kanka ngoja gotokonya ali akara to kumugerera mepita ichikura akara to gosalingi kebe wona turamoseli andi tubwate eli tutoje goterera onyo horo gukano kugende uruwano hoje gusupport uri ntonyare ntutwiye na gukorera pie generally sobora bwa gusingira nyaka bwo kwana sobora bonsi bwa gusi account ya Kisii na bwa account ya Nyamira ono gusiye sobora asikusi yonsi Nyamira emechano nero nana Nyamira njaba ndo play mpaka bono iga ebiyongosi bya Nyamira Nyamira yabere una today morning okanyore what years na mugo twara kia simple ibere eme okore skule eme okora gaiga ekora office why can't you come aba MC Nyamira aba chumbe senator muikaranse motebie gavana this is the way forward gavana rero Nyamira monene wono wachi asero mupira ndibwo ko Nyamira mbiribya ego sinya Nyamira mubune morangri shiringo teberebo abantu baganda chikura kegara yakore yasinyira Kisii Nyamira kene kigendere no itindu from Nyamira nimbota basana ku Nyamira nimbota friends ku Nyamira or elected Nyamira MCC abange tumanyine usabange mbamanyite abachumba Nyamira bonspi bamanyite nanjimba manyite to kwana twanywe cyane njege ndona tebi umukusi ubusuku tubati county ibere tanyole county yamo terakora kende yonse iraire abantu banyamira bakumia abantu banyamira bakolera genduke ikiragendere tiri getaraja na assembly y'abanyamira ba musiya baeti bari kipatibere boneka bana era ya kutumia na assembly nkiya kutumia na assembly umanye ko rote ne kyabere gato ko project asegete akuna emyaka ya here emyaka ya tugerebere ngije Kisii county wada Simba arati romundo mongaine na benta Nairobi akachorko kansara nero na jore tu baka acha ko bega bana Simba mbiya wikananza na babasi kiagara mangana ko wartal maya mona ndo ko sinza mo kontrol ko rabia I like Simba atawanje kananza na babasi akwara karo konyora no mubasi naro koligia ubukaba nta koro one time ihe kore kana binde mikore diki mbiri tinko ba ko binde mbiri Simba ngingo mubolia ai karanse na babasi ariga bakaba babasi karanse bagambe nante kusinya isike bipo egwena takorebo atakore tipo babasi bo banga rero ko ruwani ndunto iyo ndunto mwanjete andana kuro no babasi igore tekara saba na wono aromo basi abwati MCS gorwa boitangare gorwa onkoba gorwa kurunya cheki ongoba
na abandi mbaro why can't you obuso kutokora media jena twara social media kise kiro kitakora kitawande ko hokorekana in Kisii County almost go why nonyo ngo mu science sekite yo ba kuruwana na MC tokanya ronde na nguru soba na nguru anos baka akore miaka ya 10 njengo tabasimba na ndemo sabirta maya aje karazense agambe na babasi atatevi the way for ebintu ebi usukuru bakoreke simba no mwana muke uri kubona no president to chama na matia matiangi monteyo ota support no inja support matianga 100% na roje gasia correcte karango mwasire na corte gas matianga yo koraba kusie gas ya corte gas mono sko bisa kubide mono akaba honest akaba very strict akore gasia ngia mono ekerenga kireke ya matiangi wantu chake mapema iga ngusarituchi injo motangani ngoje ku na purpose no matianga no empathy arachi patitura era ngora usaleke roke matianga aba kusiba ira ngora usalia CV ya matianga matianga no muntu mungai na bona na ro social media endo karigado yaso grali na ono nini vindo vinde korwale na ruara kana nini ji account zile amagosa acha kero bekerugana moina bona karoje serikali ero ego komyokia inje maite kana bete moya go tumere kise chikorome bako abota bona go salitore no nyine se simba yara irengo tu kokane ke baka emoke koreki ekorome yano de agusiwa minto to chama muno kusiri tangani to ale patie hemo ndo odiem baka bona wani aba kusiki waraje batu ale patie hemo risongere ya nyachaya bete ndi odiem na lenge jaiga lenge for the people ekara gambe de kusienga tinji tu de siasa ngana lenge odiem no nange odiem agusiba kababia agusika bakieni agusiba kababa ya agusiba kabekieni agendo tige chipatele jinga bagusiba bwate na daba gusia ndo babanda wo chipatele chira na magarna ara okwana na oyongo bara chipatele chira babekamu mwanju muri gwikira buno tukorera muroberi wetu kuri rero isiko ya bisi stoko enda isiko ya bisi to karansi isiko ya bisi to kona isiko ya bisi na rero niko twaregero mu kansura mukoro Jackson Moindi Ontegi asonya gwato gukwana mange korende muroberi no yigo niko gwochiregere kuri ya Jumamosi gochakenza ya monenu gochakenza ya mugo ikachinsa ibere nabo igoro rirwali tukori ya Jumapili gochaka chinsa isano na isato goika gochaka chinsa sana ibere goikachinsa isano na isato nje ningongoro kwaro ni ototo nyangiri korwensemo ye chikamera niko to Abuga Eric na Boigo Matilda Obaigo. Mbuya bwana mheshimiwa. Asante sana. Karibu sana. Asante.